papa se urihe n'umuryango wawe? Ari inyuma yaje. Papa se ti Imana iguheze umugisha wewe n'umuryango wawe muri nkora mutima zawe. Papa se urabizi uri inshuti yanje n'uruvivu rwawe ruzaba inshuti yawe. Hari ibyo wakoze ku muryango wawe. Ayiwe Mana ukomeze. Uyu mugabo sinamuvuga uko nari mfite iki yakoze ikintu muri uyu mugabo. Yagaza akora ikintu na yagaza ambwira ngo ngiye kuguhana. Oya yagaza akora mu mupfuka akapfunyika mu maboko. Yampfunyika mu maboko kavuga ngo siko agize gute gasigara kanga. Papa se n'umunsi uzopfa nzaguhamya wewe n'umuryango wawe nzanumva yuko nzowugira. Imana ishimwe kuko nari narabaye ndavuga ngo papa se ntabahaga. Yesu aguheze umugisha. Reka mpindukire ku muryango wanje w'abasita. Abasita barahawe nimuhaguruke n'abakuru muhaguruke mugire bicaye ndabashimiye Imana. Reka haguruke umuryango wanjye w'abagufiya, haguruke umuryango wa Ruvuta, haguruke umuryango w'Mwaravuga. Ishami ryacu dushiriyeho y'Umwaravuga. Mwaravuga haguruke. Ayiwe ma mwashize mu gituza kakimwe cyo mw'Aburahamu yashize mw'abana. Sinabona uko mbavuga igituza cyanyu mwakimpishemo. Sinaseze ku muhanda, sinaburaye, sinabwiriwe, sinabuze uko ngira abana. Ayo bana badata muryango wacu Imana ibaheze. Imana ibagasanire. Narabashimye ndabakunda ndabakunda ndabakunda. Sinabona icyo mbaheza, sinabona icyo mbaheza. Yesu abaheze umugisha. Imana ibagasanire. Imana yarinze muzehe, muzehe azamvugisha nijoro na mu gitondo kagira ngo muzehe buraca mu gitondo yapfuye, ariko muzehe kuba kiriho bishimiye Imana kuko muzehe ashinguye se wa Deni, kuko yagiraga agahinda kanini ku mutima akavuga ngo bise wa Deni ngo ngira abana ngo mfite abana, akagira agahinda gw'abana. Yesu ahabwe. Reka mpindukire kwa bamuyomba wacu. Bamuyomba batwita. Yesu abaheze umugisha. Mwaje kudufata mu mugongo. Yesu abaheze umugisha. Yemwe bamuyomba twebwe na twende turi abanyazisha. Nari nababaye navuze ngo se kwa rubangaza ko baje mwese mwasenganga bari hehe. Yesu abaheze umugisha. Nabonye inshuti zanje zo mwasenganga muhaguruke nabo mwarugangaza. Yesu abaheze umugisha. Nabakunze nishimye mura nakubonye na ese ntabwo nabonye muri hehe. Nababonye inshuti zanje nababonye kandi nishimye naturutse ku marembo ngo babone kakubona ngo kibuka zinshi ariko batubaye habo. Ntabwo turi imfubyi turi kumwe nawe kandi twagaragaje ubutwari bwose munyereka yuko tubana mu ntekerezo zose. Mu magambo makeya musabire. Reka nsabire abantu bose batwitabiye. Umuntu wese wicaye ahangaha sindobanura ku butoni. Yesu aguheze itike yawe batanze, urugendo rwawe wagenze. Yesu aguheze umugisha. Reka mpindukire ku baturanyi banje. Ngira abaturanyi benshi kagira inshuti nyinshi. Jewe ngira inshuti nyinshi, abana banje bagira inshuti nyinshi. Reka mpere ku nshuti zanje aribo baturanyi banje. Shimiye abaturanyi banje bamugera. Yemwe mw'abaturanyi mwe Yesu azabaheze umugisha. Ibi byamaze kuba bamba hafi, baritaba, barirukaka, bagenda amanywa, bagenda ijoro, barara bicaye, baryamisha abashitsi. Nta mushitsi nabonye imbere yanje, sinamenye uko bajyanye,
sinamenye uko bariye, ariko byose ndabikesha mwebwe. Yesu abaheze umugisha. Ampindukire ku muturanyi, pasiteri, inshuti yawe yakubwiye, iyo ari inshuti yawe urabizi, sinirwa mbivuga, ku manywa na nijoro wamusuraga, isaha n'isaha ukamusura, n'igihe yagiye kugenda yagiye ndaza kukubwira. Yesu aguheze umugisha. Ampindukire ku nshuti zanje zo mu ya munani, twabanye igihe kirekire, nazibonye nishimye. Inshuti zanje zo mu ya munani, inshuti zanje za Nyabiheke nyibayemo igihe kirekire, ariko nyigira mu inshuti zikora mutima. Inshuti zanje zo mu ya munani zose zakabaye, inshuti zanje zo kuri uno musozi wa Nyabiheke, tuvuge guhera mu ya mbere kugera mu ya karindwi siyo ya mwisho, mwese mwatabaye. Yesu abaheze umugisha. Inshuti za Mugera zatabaye, zarakoze, ntacyo mutakoze, Yesu azabapera umugisha. Abantu bose barahagaha, murakoze. Papa Deni, kandi reka mpindukire ku nsina kuri uyu rugo rwanje, sinabona uko nyivuga. Inshuti yanje reka nyishimire. Iyi ni inshuti yanje yambwiye ijambo akiri umwana, yigaga mu wa gatatu, arambwira ngo mama nditaba ngo kara, ngo mama uzi yuko nzogukura mu nkambi, ngo si uzi yuko nzokubakira inzu. Ndamubwira ngo Fedeni, ngo wagiye ukuraho ibintu uzubwira, ngo uzubwire ibiki? Ndavuga ngo papa we, wiguma kumbwira gutyo, ugende wige, ibindi ivyo bizava hehe? Inshuti yanje ariyo nshuti ya se, ariyo kora mutima yacu, ikora ibintu. Igitondo kimwe cyo kuwa kane irazamuka irambwira ngo mama, ndabaza ngenda guso, arambwira ngo mama ngwino tugende kureba. Ndamubwira ati se papa uko kuravuga gute? Arambwira ngo ngwino tugende kureba. Ngo bya bindi byawe zo kugenda mugiye gucuruza, ngo genda ubireke. Hoya tindagenda gucuruza yewe, pesa ndareka kuja gucuruza. Ari gute? Ngo niko ndagenda shaka amazi adashinga, ndayo ngiye gushaka. Nzigumira iwaje mu ya munani, iraye akazu kanje nzakaba taho zose. Turagiye ngo dushike, abaza amafaranga, ndamwitegereza gusa, ndamure ntacyo navuze. Data abwira se, arambwira ngo papa nzogukura mu nkambi. Data akura se mu nkambi. Data yita ku buzima bwacu bwose. Data atabika samata, isapanye icubahiro. Papa Deni ngiyi nkingi ye yamuhesheje icubahiro. Wa nkingi yanje uku wagiriye papa, ariko nanje uzagira. Sinabona uko uyu nguyu yagaburiye se, yagenze kuri se, agera aho arambwira ngo mama ntaho uzoshubira kuza, wicare icyo uzifuza cyose uzakibona. Zamubwira ngo kenye igitenge cyanga, azazumva kakurya ko guhunza no guhunga. Zaja mu isoko kamanura igitenge, numva cyiza nabonye, iyo ubonye igitenge giheze no kuri igitenge numva kucamba. Kaza kamubwira ngo Deni ngo keneye igitenge cyiza. Da Yesu aguheze. Kazi arambwira ngo wicare. Ndavuga ngo se ndicaye, ngo se kuwa kane hazoza hagera ngo kuri imboga heza, ngo kuwa mbere hazoza hagera ngo kuri imboga heza. Papa kuwa kane hagera kumva telefone, habona amafaranga kaja mu isoko. Ndavuga ngo se ninja usiga uja kuri mobile money, uko ninja uri kugura kubikuza kuri nakazamana abandi bagana kuri mobile money buri saha buri segonda. Avuga ngo suko naje zoja kuri mobile money, ariko mobile money zande sase zaraheze, zitabagwa sinamenye ko zivuga. Kampindukire ndacyariko shimira de
ndagomare ejo bundi isi amaze kugwara deni araza n'umugore wiwe kire urikora mutima yanjye kandi uko nasenze niko Imana yampaye ndagukunda mama araza sebuko amaze kugwara ntiyaramuzi ariko abitwara araza aza kureba sebuko washika mwicara uruhande sebuko aramureba sebuko aramugaragura ikintu yarababwiye ngo bana banje ngo muzoshingure mu cubahiro ngo kandi ngo muzoshingure ngo mwisanduka ryiza nuko papa deni uko yasavye deni niko bamugenjereje n'umuryango Yesu ahabwa icubahiro kire sebuko yagusigiye umugisha mukunzi yagusigiye umugisha kandi umugisha nawe uguhaye kera ukiva mu nda yaje ikindi reka mpindukire ko nzabinesha na mbabazi zabije baba esari baba uyu mbabazi nzabinesha se yaravwaye yahoraga agwara kagenda kaja kuba mu bitaro kuma kagagara kicara mu bitaro karara nicaye ariko ngo habe ejo bundi ise yaragwaye sigaye ntanga raporo Yesu ashimwe ko yampaye gutanga raporo Yesu ahimbazwe n'ukuri tanga raporo ndababwira ngo bana ba ngo papa wanyu ngo yagwaye kandi yarevye ati mwebwe muzamuke bari kumwe na nyirarume nawe uhaye umugisha mukunzi kuko mu gihe kiri iki ngiki wari unanzi sitwigeze tubana wavutse tarashaka ariko kuko kubera amaraso amwe avukana mu mutima wanje namwe amaraso yo mu mutima ntabwo bavuze ngo ari kugenda uje mu basita waganye iyo mushiki wawe ari kubera icubahiro ngira mu muryango wacu araza data aja mu wanje ibi byose byabaye data kazerera yarazerereye n'abishwa biwe yarahagaze n'abishwa biwe data esa kweze mugisha ngo amare mbabazi na nzabiresha barangira ngo iminsi waruhira hagije ati tugiye kwicara nzabiresha n'abanje kuza kwinjira si bitaro otumare kwinjira si bitaro ngo muce mu gitondo isenje ibitaro kuwa gatandatu ku cyumweru mu gitondo kare kare abana banje bose baraza ngo bamare kuza bamavuga denda sigatanze itegeko aravuga ngo mwebwe murabahaga bama bavuga ngo tuzabaha mama tuzabaha naje nashika mu rugo kabura amahoro kamatora gafata ina moto kagenda kirirwayo kagaruka nicara mu nzu nababaza ngo ni amahoro tayaye abangaba baza bampahanganya n'abaye umukecuru basigaye bambwira ivyo bambwira kama ngo ni mukecuru taya basizayemera n'isahi nuko barabayeho bagwajije se yewe bamukoreye ivyo yumva taco papa deni yigeze abura abe n'isaha ni nta muntu nahamagaye ngo papa ni muduha amafaranga ngo papa deni yabuze icamwa mu bitaro habe n'isahi Yesu yatanze amata mu rugo rwiwe Yesu ahabwa icubahiro Yesu yagize neza Yesu ahabwa icubahiro ikindi ndashimira abana banje bahaye ise baherekeje ise yabacikaniye mu maboko n'ukuri ni umugisha ise yabasigiye amata mu maboko yabasigiye umugisha mu maboko abakobwa banje reka nabo mbashimire yeme taco batazabakora umukwe wanje ari hano data we turakwishimira kandi turagukunda nishimira abakwe banje bari hano data wagiye kureba sobukwe naranezerewe bakunzi narishe murumva abakwe banje Yesu azabasuzumira mwarakoze nukuri Yesu azaguha umugisha da bambwiye kuko waje kureba sobukwe ndanezerwa ndishima
bavuga ngo se bituma atari jewe yasanzeho ngo nimara mwakire ngo nimara mwishimire wamaze abone uko mwishimire. Shimire Soreye niwe kingi y'uru rugo. Soreye ni kingi y'uru rugo. Soreye ni kingi y'uru rugo. Soreye yatumye basaza biwe biga. Soreye yatekeye bene se baja muri geto akabagaburira nawe yahayiga akaza akabagaburira. Ikibazo kibaye mu rugo kikaja ku mutwe wa Soreye. Soreye atuma bene se biga, atuma bene se bagira ijambo. Mama urikora mutima yawe n'ubundi hari byinshi tugirana je nawe, hari ibintu tugirana nawe ku mutima. Iyi ni ikora mutima yanjye kugira ibanga rinini. Hari ukuntu tuza tuvugana kumva umwana wanje tuza tujana. Ruriya rugo nubwo rwubatse rwubakiye jewe na Soreye, abana b'abahungu bazabaduha ariko ako Soreye yigishije ntacyo baza bakora kugira ngo abandi urumva baza bagufasha ibintu ariko bakora mu mufuka bakaguha ariko amaboko kugira ngo mube neza ntabwo wowe gukorera. Urumva abana banje umwana wanje aba hafi, turafatanya mu bintu byose. Yesu amuheze umugisha kandi mugasangire. Kandi ikindi dukora reka nshimire urugenzi rwa mukecuru. Reka nshimire urugenzi rwa mukecuru. Nshimiye mukecuru ni igihe kirekire tutari kumwe nawe, igihe kirekire tutabana nawe, ariko umuhungu yageze ku mwanya tuhatubona ngo ise wadenageze ku mwanya. Ni ukuri turavuga ngo suku izogenda gute mukecuru ataje guherekeza umuhungu. Ni ukuri abantu bicara hasi abatekereje icyo gitekerezo Yesu abaheze umugisha. Kuba mwaratekereje ngo kugira ngo mukecuru bazabe ku munsi mukuru wa se wa David, Imana izabaheze umugisha. Kandi ikindi Imana yarabarinze mu rugenzi, bahuye n'inzitane nyinshi, bahuye n'ibibazo byinshi, ariko bombi namba bangawe uritwara. Imana ishimwe ko yaduhaye gutwara. Ni ukuri yarakoze uritwara. Jewe twebwe ubu nyine usigaye utekereza kiriya gihugu ntiwanabitekereza, ariko mwebwe mwagize icyo gitekerezo ukavuga ngo uzafata mukecuru mu mugongo, nawe wifata mu mugongo ukamuzana ukamushitsa. Yesu ashimwe. Kandi mukecuru ikindi kubwira wumve wunamuke utegere turi kumwe. Urumva turi kumwe urabizi, sinirwa mvuga byinshi. Ni jewe ise wa David uhari, yasize abantu. Tuzakureba tacu uzatuburana, tuzaba imvugo zawe, tuzagenda kuvuga aho utazashika tuzahashika. Turi kumwe. Yesu kindi reka Papa Denis tumwifurize uruhukiro rwiza ridashira. Kuniko kwayo iko yari aravugaga shimira Imana cyane Imana yakoze Imana utahawe imbaraga z'Imana, uzi Imana akamenya n'imbaraga zayo, azabona n'ikintu akabona kiri kumwe n'Imana. Shimira Imana cyane yagize neza kwanja ku munsi w'ejo, Imana ikaturinda ikaduha ubusanye naho twaciye hari hakomeye, ariko Imana itugirira neza turahuka. Imana ishimwe. Ishimira Imana cyane. Imana yakoze umurimo w'imitorero yamutonde twebwe
kuva nje ndi umwana nabaye Witonde kugeza nshaje n'abana banje barayikunda kandi turayikunda. Imana ibahereze umugisha abakozi b'Imana b'itorero rya Witonde, ibyo mwakoze neza, Imana ibagasanga. Ahandi nshimiye umuryango wa Rushingo wose n'Abanyakarama, ndabashimiye ku byo mwakoze, Imana ibahereze umugisha. Nshimiye n'abantu bose bagize icyo bakora kuri ya leta, Imana ibahereze umugisha, Imana ibagirire. Hano nshimiye inshuti zatabaye kugeza ku bantu bose nababonye, ndanezerwa kwanjira ku muntu wa Mikarati, nanezerewe cyane, Imana ibahereze umugisha. Abaturanyi, umuryango mukuru n'umuturanyi n'itorero, izo bisa bibashumurije kubaho kuri, Imana ibahereze umugisha. Ni ukuri ibintu twavuga kuri ya leta ntacyo twomuvuga. Ya leta arinze agenda ataragira urubanza n'itorero, Imana ishimwe. Yari atarahagarikwa mu itorero. Erego iyo wumva umuntu adahagaritswe mu itorero aba ari muzima. Nshimiye Imana cyane. Yareze twaricaranaga akambwira ati mama ukunda gusenga senga, akambwira itaje nsengera akamusenga. Nk'ubu amasengesho make nyari mfite cyangwa se menshi, nazaga ntekereza ngo mama waruye yareze ko yatesetse iminsi yagukoreye ntiyagije, ariko umwanya utarashika uhabe ko murindi yinjye hirya mbira nzanesha onanteze akuka gakarambira ati ngeze ku mama, ariko ndarwaye ntiwararwaye. Ariko Imana yashatse kumutura ntacyo twishimye. Yareze yakundaga kuririmba, ari indirimbo imwe yazaga aririmba ngo ndiyemejejeho ubwanjye, haba mwarimu hariya barabizi iryo zina bararuha bararimwita ngo ndiyemeje. Niko yazaga avuga uko twinjiye bavuga ngo abatora indirimbo baririmba, Yareze akavuga ngo ndiyemeje. None ga yariyemeje, tuzabituramo yakiriye. Imana ishimwe. Nshimiye abantu bose ndatoranije n'umwe kuba kwanjira kuba kwe banje, nababonye n'abuzukuru banje n'abagore babo batabaye, Imana ibahereze umugisha. Nshimiye abantu bose, nshimiye umuryango wa Data. Ni ukuri bazaba bitwari cyane, si ukundi kubashima n'ibyo nzambabona, Imana ibahereze umugisha. Ni ukuri nshimiye aba bana ba Nyazanika, Imana ibahereze umugisha. Nyazanika yabaye intwari ku rugamba, yabaye intwari ku rugamba rukomeye rwo kurwaza umuntu, aramwihanganira. Abo mbajije bakambwira ko ari kwakunda, Imana imuhereze umugisha. Nawe abana biwe bazomuhanga uko ni kumuje yazasigaye. Jewe irindi jambo nshimiraho Imana yakoze ibitangaza cyane bikomeye. N'ugupfa ari mu nzu y'Imana ntiyayibuka kwirinda. Nazaga mbaza ndetse Yareze arakibuka uko baza birega, ariko Yareze yitunganyije agakura uko bwiza akagira ubugenzi bwiza ntitworeka gushima. Ahandi nshimiye Imana kuko mwarimu turi kumwe, mwarimu w'itorero ryacu turi kumwe, kandi nyine yagize ikibazo ariko namubonye numva ndanezerewe. Mwese abantu icyo bakoze, icyo umuntu yakoze, Imana ntizikiranirwa. Niko umuririmbyi yavuze, Imana ntizikiranirwa ngo yibagirwe, Imana ntakizikiranirwa. Ndabashimiye mwese inshuti zacu mwadutabaye, aho mwavuye mwese, amatiki yanyu mwatanze, Imana ibahereze umugisha. Twebwe turashimye. Ahandi hasigaye Yareze umuziko wa leta. Hanyuma rero mwakoze. Mbere na mbere nshimye Imana ko bashimije ku munsi nk'uyu nguyu wo guherekeza muzehe. Imana ishimwe. Imana nizi igenda igihe cyo kuvuka k'umuntu n'igihe cyo kugenda. Ndashima Imana ko umukecuru ari muzima, twari duhagararanye. Nari mfite ubwoba bwanje n'ubwa Jobu, ariko abandi bo nabonye bakomera cyane. Ariko ndashima Imana ko Imana yadusoje tugakomera. Ntabwo nabitekerezaga, nibyo nari mfitiye ikibazo kuruta ibindi byose, ariko Imana yo mu ijuru kuba yadushoboje ikaduha imbaraga, turayishimiye cyane. Mama nawe yashimiye abantu bose, ariko naje ndagerageza nshimira abantu mu ncamake. Nindangiza mu by'ukuri muzehe gatoya, nindangiza ntanga umwanya abandi bakomeze.
cyane ndashimira abaturanyi bacu uhereye ku baturanyi twaturanye 8 mu by'ukuri twaraturanye ariko turihe tubavandimwe sinabavugaho byinshi sinanagenda mentioning ngo uyu wenda haro nasiga kandi wenda tekereza ko ari wa mbere ariko mu by'ukuri ibyo tubana n'ubyo tubafata barabizi kugira ngo utaza kuvuga umuntu mu izina ugasanga nyine bigize ndashimira abantu 8 nawe mu nkabyanyereke bose turabana kandi nkabyanyereke kenshi n'ibana ko twayibayemo kandi ubundi tukirimo uburyo bw'igifomu wenda ahandi ho dushaka tuba tutakituyemo ariko turacayibaho ndabashimiye cyane muri abavandimwe beza Imana izabahumugisha cyane ndashimira abantu bo muri se Imana izabahumugisha ikindi ndashimira abantu abaturanyi bacu bakugera na Kaisha n'abavandimwe tubana neza kuko Petero akomeje kubivuga avuga ngo bitaye kuri kimwe ntabwo twagenda tumentioninga tuvuge ngo haruguru hepfo tugende tuvuga amazina yabo ariko Imana yo mu ijuru ibahumugisha uhereye kuri pasiteri wakomeza kumuvuga cyane ni kubera ko ari we n'ahandi yarahageraga wenda bagakomeza kumuvuga gutyo n'ahandi yarahageraga kwa pasiteri nyine nuko zanisha yakoresheje ijambo rya yaryo yakundaga kumufasha mentally icyo cyari gikomeye nyine baganiraga ibintu bisa n'ifite ubwenge ukabona ko asa naho agize ubwenge nimba agarutse cyane niyo mpamvu bakomeza kumwishoninga ariko n'ahandi yarahageraga kandi tukabana nabo uhereye haruguru sinshaka kuza kurondora ngo mvuge amazina yose abantu barutabaye benshi nagiye mbabona uhereye no kw'itorero rya Foursquare ya Gisagara muri Kigali nababonye abo tubana muri famiye Imana ibahumugisha turabashimiye cyane ikindi ndashimira kwa data bukwe nabo nababonye uhereye kuri Bobe nababonye n'abamabukwe nababonye ndabashimiye ndashimira kwa sebukwe wa Makire uhereye kuri Gofre n'abaramu bacu ndetse n'amabukwe we namubonye Imana ibahumugisha ikindi congeho ndashimira abanyeshuri twiganye abo twiganye ngiye ubwanjye barahari nababonye abiganye n'Ambabazi twese turiga kandi bamwe bararangije ariko turaciga nagiye mbabona abandi abambabaza banzabinesha abasore n'abamakire namwe turabashimira Imana ibahumugisha ikindi congeho ndashimira abakozi dukorana nabo nababonye nshimira n'ikigo nkorera uzukuri nabo barantabaye ndabashimira Imana ibahumugisha ndashimira umuryango tuvukamo bereye ku muryango wa Munyakarama umuryango mugari ndabashimiye mu by'ukuri bagiye badufasha mu burwayi bwa mukecuru nari kwa muzehe sori mbabarire uburwayi bwa muzehe kubera igihe bamujyana Kabgayi hari abantu amazina yabo ndayazi amwe namwe nari ntarababona ndabashimira umuryango wa Munyakarama Imana ibahumugisha ndashimira umuryango wa Rushungwe ariwo cyane tuvukamo wa bugufi ndabashimira ukuri ushize mu rwego rw'ubukwe baratwambaye cyane Imana ibahumugisha hajemo na kino nicyo cyatumaga abantu bambwira ngo se kutavuze twari tuvuye mu birori bimwe tekereza gukomeza guhamagara abantu karimo kubatura umutwaro duhitamo gusa n'abacecetse ariko umuryango wa Rushungwe turawushimiye umuryango wa Rugondera nawe turabashimiye uhereye kuri ba data bacu bari hano uyu kuri batuba hafi nk'ababyeyi kandi ni ababyeyi n'ubundi ariko batuba hafi byimazeyo reka aribyo mvuga gutyo turabashimiye turashimira na bamuramu bamuze uhereye ku muryango wa se basaza bazarabanje n'abantu b'inshuti zanje n'abandi n'inshuti zanje ariko hari ukuntu twatwegerana cyane ndabashimiye n'abagabo babo ndashimira kwa Muyomba nababonye Imana ibahumugisha isokuru n'abamuyomba bose nagiye mbabona Imana ibahumugisha ndashimira n'abamuyomba bamuzehe nabo ndabashimiye Imana ibahumugisha n'abamuyomba mukecuru bose ndabashimiye cyane ikindi congeho ndashimira itorero Methodiste z'ukuri nabo n'abavandimwe kandi cyane itorero rya Methodiste niba ko ryo twabayemo n'ubukungu sinamenye cyane ariko baradutabaye n'uko twari twabanjije kuri turabashimiye kuri ba pasiteri ari kuri hano turabashimiye pasiteri mwagiye gukomeza kwegera muzehe ariko hafi yo gusengera tuhagera cyane Imana yo mu ijuru izabahumugisha muraza kumubona ntihagira ngo nsimbuka ndashimye akundi mu by'ukuri bigayibaho ikindi numva nashimira umuryango wanjye kandi ni ngombwa ndashimira barumuna banjye uyu bose barangana kandi bubaha kimwe
ndashima ko ari abantu b'abagabo. Imana ibahe umugisha, Imana izabahe kurama, izabakomeze kandi abakunda. Ndashimira bashiki banje nabo ndabashimira. Ndashimira bashiki banje nabona nyine nari muzi basanzwe barumuna banjye n'abashiki banje, ndabashimiye n'uzukuri Imana yo mu ijuru bamugisha. Ndashimira n'umugore wanje, nari kumushimira nyuma ya mukecuru ndongera muvugeho, ariko reka banze mvuge ku mugore wanje nuko ahuye na muzehe. Ndashimira umugore wanje, muzehe yaragwaye, na mbere yuko agwaye bisanzwe ko yaragwaye, umugore akomeza kumufata ngo tuje kureba cyo kureba muzehe, akanari ndamwihorera, akakomeza kuvuga ngo tugende nkamwihorera, nkavuga ati bimwe by'abagore nawe gabaye umuntu mukuru, akavuga ngo iby'abagore nkamwihorera. Noneho urihangana siba tutse ndabubashe ikomeza kumwangira, ariko bigeze igihe kuwa gatandatu ararira cyane ashaka kuza kureba muzehe, kandi uwotekereza ko naco cyo muzehe yarategereje nabyo ntiyababeshe. Muzehe umugore ndamwemerera, ndavuga ati tugende cyo kureba muzehe, turagenda turamubona. Arambaza uyu ni umugore wawe? Ndavuga ati yego. Aravuga ati nashatse umugore mwiza. Nandi shimwe ko muzehe yashimye umugore nashatse. Arambaza ese waramukoye? Ndavuga ati naramukoye. Wamukoye zingahe? Ndazivuga. N'ukuri biramushimisha, ndabishimira Imana ko muzehe yabonye umugore wanje kandi akanamwishimira, akanamushimira. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ndashimira umukecuru wanje utubyara. Ntabwo mubona amagambo avuga kuri mama utubyara, naba ari no kumwogeza cyangwa kugira ibindi bintu, ariko umukecuru ni intwari. Abantu bazavuga ngo umubyeyi w'umuntu wese azahora yumva akomeye, ariko umukecuru hari abo bagereranya nabo ukabona ko abaruta. Mu by'ukuri turashima umukecuru ko ari intwari, ko ari indashyikirwa. Byari gushoboka ko yari kuduta, nta by'ukuri muzehe yarwaye kare, ariko umukecuru arihangana rwose. Ntabwo nabona icyo namuha, nawe arabizi, turamukunda, ariko sibyo, ntabwo narinda kubivugira muri public ngo ndamukunda. Tuzagerageza uko tuzashobozwa, si ukugerageza tuzabikora, Imana izatubashisha kugira ngo tumuhagararire cyangwa tumusimbure muzehe, nubwo ntawasimbura umugabo w'umuntu, ariko ibishoboka nzabikora. Naho umuntu abantu izo nzananirwa nabo bazabikora. Akomere yihangane, kandi abizi ko azihangana, ariko tubona kuri turi abagabo. Ntabwo wavuga ngo turi abagabo, ariko tuzagerageza kumubera abagabo, tuzagerageza. Ndashimira muzehe kwa kutubyara. Uzukuri muzehe yari imfura. Hari ukuntu abantu bazabivuga, ariko muzehe yari imfura mu by'ukuri. Yakundaga abantu bya nyabyo, wenda babanye n'ubuzima barabizi. Muzehe yakundaga abantu, yaradukundaga, akunda abana be. Ndabyibuka biratangaje, igihe kimwe yakoraga muri izi bavugaga za Yapana Compassion, yigeze gukora muri niba ari Jibiti, niba ari gutyo muri Addis, bakakunda kujya mu mahugurwa, karitsiye wenda yari kuba hari nawe yabyemeza, bakajya mu mahugurwa bakabaha irindazi na ji, akabishyira mu mufuka akabituzanira, kandi ntabwo umwana umwe, twese wenda tunoshoraho gake gato. Kuri muzehe yakundaga abana be, kandi koko byari ngombwa, ariko yatugaragaje urukundo. Ntabwo nzi neza nimba muzehe yarabonye ko tumukunda, ntabwo mbizi,
ariko twaragerageje uzi ukuri ntacyo ntari gukora iyo yari igishoboka nari kugikora kugira ngo ndebe ko yakomeza akabaho. Nakomeza gutekereza buriya mu by'ukuri muzehe abantu bamubonaga ko urwaye, ariko muzehe hari ibintu yakoraga zotuma uvuga ngo nibura reka tugumane gutya tuzamuhe nta kibazo cy'amafaranga, amafaranga ntayo dufite, ariko ayo kumuhereza makeya yo gutuma abona ko yabyaye mu by'ukuri twari twayabonye, tukifuza ko twagumana. Ngakomeza gutekereza ibintu byinshi byatuma wenda muzehe tumwongera iminsi yo kubaho, ariko Imana iyo yari ibizi ko ari cyo gihe cye cyo kuruhuka, nimba hari icyo twaba tutarakoze kugira ngo muzehe abone urukundo rw'abana, Imana izatubabarire, ariko twaragerageje. Ni ukuri muzehe aja kugenda nagiye kumusura ari ingano, bari bamurwaje. Abantu b'abagabo ndabashimiye cyane, hari ikibazo nkigira nicyo nshimira Imana naco ko iyo nagiye nta kibazo baba bafite. Iyo bagiye bakagenda bakajya kureba muzehe cyangwa umukecuru, nza numva nkomeye kandi kavuga ati bariya ni abantu bazima, ibyo ndari bukore barabikora. Umunsi gende kakohereza umukecuru amafaranga ngasanga bayamwohereje kabyihorera ntacyo nabintwaye. Ndabashimiye ko bakwaje muzehe, Imana ishimwe. Icyo nari mvuze nagiye gusura muzehe tugendanye n'umugore, ndamubaza muzehe ushaka iki? Muzehe yakundaga kuririmba ngo nje ndi umukirisitu nzahora ndiwe, agasimbuka ijambo rivuga ngo nzageza kugeza ku gupfa, akarisimbuka. Ariko bigeze igihe ijambo nemereye ko muzagiye kugenda, narabajije mbaza sore niyo bari bari kumwe, nabaze se muzehe asigaye aririmba ngo nje ndi umukirisitu akavuga ngo kugeza ku gupfa, asigaye aririmba ngo kugeza ku gupfa. Ndavuga ati muzehe naryo zose yagiye, ugasigaye itinyuka kuvuga iryo jambo, muzehe ntabwo akiriho. Muzehe ndamubaza ushaka iki? Twari turi kumwe n'abandi n'uriya mwumve twari turi kumwe, ariko nabindutse, ariko nari mbizi ku mutima suko nari nabyibagiwe. Ndamubaza muzehe ushaka iki? Arambwira ngo uzonshingure isanduku nziza. Yabivuze abimbwira ariko abantu bahari, si ukuvuga ngo nuko ni ugushekera. Yarabimbwiye arambwira ngo uzonshingure isanduku nziza. Ndashima Imana ko ibyo yansabye ibiciro nasanze ku isoko, navuze ngo niyo yaba ari nziza ariko idahenze sinabikora. Yabwiye ko nzagusanga ushingura mu isanduku ihenze nziza. Ndashima Imana ko Imana yabinshoboje kabikora, kamuha icyo ngicyo yansabye. Arabona uzosigarana urugo, uzogerageza sinomuvugira hejuru. Icyo twifurije urugo ritaje arakoze cyane kandi akomeye. Murabona amasaha nyine arimo aragenda cyane, asigaye murebe kuri gahunda aho twahaye bari kimuze, twavuze ko saa 7 n'igice turaba dusoza, buri wese arabona iminota isigaye. Tugiye gusaba rero Etienne nka mukuru wa Eredi kugira ngo nawe nabizi ko kandi ariko byose niyegere hano nawe hanyuma tumuhe ijambo. Gusezerana n'umuvandimwe wawe, ariko nimba hariho abantu baba baramutumije nanjye ndimo, ntabwo nategeze senga ngo mugenzi wanjye agende. Naravugaga ngo Mana uri mu ijuru, iyo uja kurema umuntu umurema mu busabusa ukamuheza ingingo, none mugenzi wanjye ingingo zose zarashize, umureme izindi ngingo nshya. Nibyo nibyo nasengaga, nibyo nari ndimo. Ariko mu magambo make turashima Imana yuko yamutwaye. Yabonye yuko ubuzima ari uko atabwihanganira. Amagambo make mu buzima bwiwe, abana bose cumi n'imwe bose bamaze kugenda, hasigaye abantu bake cyane b'abaherezi naje mukuru. Abo hagati bose baragiye kandi nibo bari inkingi z'umuryango wacu.
ariko turashima Imana yuko dukomeza gukomera. Rero uyu muvandimwe wacu twarasangiye ku isahane, twize amasomo amwe. Umubyeyi wacu yitwaga Mivumbi, yakundaga gusenga, yabyukaga saa 10, saa 11, saa 12 agahagarika gusenga, akabihera ku wa mbere akageza ku cyumweru. Hari n'umuntu wigeze kubivuga hariya mu gitaramo, ariko njye ntabwo nashoboye kumumenya, ariko neza avuga ati n'iryo zina rya Mivumbi ni kuri papa we yari komoje. Nawe avuga ibyo bintu nk'ibyo mvuze nyine gutya. Umubyeyi wacu yadukundishaga gusenga ndetse akadukundisha n'itorero, akadukundisha gusenga cyane. Noneho abantu batwigisha muri Sunday School nabo bakadukubita, bafataga lisite y'abantu basibye, baza ubutaha mwagaruka abasibye bakabanza bagakubitwa kugira ngo tumukongere gusiba gusenga. N'ubu iyo twasibye gusenga wumva ari cya kinini wakoze. Haleluya. Rero mu magambo make, ubuzima bwanjye n'umuvandimwe wanjye twarawusangiye izo nyigisho, nawe uko nzizi nawe niko azizi. Ndashima Imana yuko yarangije urugendo rwiwe akiri umukristo. Amakuru twarayamenye y'urugendo rwiwe, ariko ntaragera kuri ayo makuru. Imyaka yiwe 20 yagize ari umuntu muzima, ukora nk'uko nanjye akora. Yabaye umwarimu, nanjye ndi umwarimu. Yakoze muri Compassion, nanjye nayikozemo. Nibyo nibyo twagiye dukoramo muri ubwo buryo. Indi myaka 16 yose yayigize mu buzima bugoye ukurwa. Rero mbere akirwara baramuvuje, keza umutima urakubita, urumva rikagenda kuba mugenzi we. Ndaza ndetse bamuhuza no kuri centre de santé, biranga bakingarama, biranga yataha azana. Iyo genda nawe gatagenda giye, ariko zongera ngaruke ndi kumutwara. Rege nashitse mu rugo ndabitekereza, ngamo gusamuza musenge yuko yakira. Ndaza ndababwira amajambo ati noneho ntabwo nawe ugiye kugiye gusenge, kuko ibintu byo gusenga rimwe na rimwe hari abantu batabyumva. Rero uyu muvandimwe wanjye ngiye kumujyana ku bitaro by'Ikabgayi. Ibitaro by'Ikabgayi kimwe n'iby'Ingarama, kimwe kugiye kumujyana nabo bagerageza. Ndamujyana maze mu muryango baramwakira, inzu wari umurwaje nabo bakamugemurira. Twari kumwe n'umwana hano ngo Konsole, niwe mwana mukuru, nawe agatekereza ibintu by'ivuze bya mituweli, ibintu by'abaganga, abaganga bamwitaho, ibyo yaherereyemo. Noneho rero ngasenga nkavuga ngo ibyananiye abaganga bo kuri centre de santé b'Inyabihu n'Ingarama badogiteri bahari, wowe nk'Imana ugaragaza iyi ndwara y'umuvandimwe wacu, bamuvura utere uko yakira. Bakubise mu bipimo baravuga ngo indwara bayiwowe, ariko bakajya mu by'amasengesho yakomeye. Mwayibonye ati baramuvura, baratubwira ko umuntu yakize, bamuhereza n'ibinini tutanu mukemuzana hano. Umuntu yakize neza ari muzima, ukeyoge kandi kurwara indwara ya nyuma, ariko yabikiyemo iminsi, imyaka gutya, abantu babona yarakize nyuma. Ndabishimira mu Imana yuko Imana ari inyamaboko, ikora ibintu byayo ku mwanya wayo. Ibintu by'uko biragora. Je batubwiye saa 10 turi kumwe n'akana k'imyaka 11, yareka karabyuka mu gitondo akavuga ati twagize ikibazo, none dore ni twari hano mu rugo, abandi bahari, usigaye mu rugo, ese habaye twagize ibyaha. Naje kumenya yuko umuntu apakinga ahantu mu rugendo ibintu by'ingenzi twese Nyabugogo saa 5. Rero ibintu by'urukundo birakora, ariko mu magambo makeya ndashima Imana yamuduhaye, tukagira niyo myaka yose. N'ubu kuwa gatandatu turi na mugenzi wacu, ibyo ko ikintu cyapamye turahamagara kuri telefone cyane, n'ukunze kumpamagara aramutse rero witegura kuwa gatandatu tuzageza gusura yere, n'ubu twari tukiriho rwose, ariko n'ukurikirana. Rero turashima Imana kuko ababyeyi bacu hari umukecuru niwe uhari, niwe cyane yatwigishaga uburyo imiryango ivukana yose, imiryango yose ntabwo ari umuryango wawe. Akatubwira amateka y'abantu bakundaga gusenga, n'ibyo yatubwiraga, yarangiza akatubwira gukunda Imana, akatubwira no gukunda gukora. Muzaza mukora ntimukazamwabanira. N'undi yatwigisha gukunda gukora tukarushaho. Abagenzi baje bagiye bitabye Imana.
ubwo ni bwo buzima. Umukecuru niyo mwamubonye angana kuriya ariko ni umuntu cyane urushaho cyane mu mutwe w'ibitekerezo. Rero turashima Imana yuko twabanye nawe. Yari muri atelier i Bujumbura, kuza ufite ibyangombwa bya Kongo ni ikibazo gikomeye, ariko tukaba ati byamubera ubutako aramutse akaza guherekeza umuvandimwe we. Turamushimira cyane n'umuntu wamuzanye kuba baratugezeho. Kunyamagambo abantu babashimiye bihagije, naje ntabwo nirwa mbisubira. Akantu kanejeje kamwe kaza kanezeza kamwe n'ejo bundi narakabuze hariya, nuko umukristo w'inyabireke azasa n'umukristo w'umuhanga, ko ni uturere tubiri two mu Rwanda, ariko ntabwo ari hano gusa Nyabireke andi muhanga. Ni ukuvuga umukristo wo muri Amerika ni kimwe n'umukristo wo muri Australia, kandi umupagane nawo w'inyamasheke ni kimwe n'umupagani w'inyabireke. Baja mu modoka bakiga telefone, yakumenyera umubare w'ibanga akayabikuza. Ariko rero umukristo nawe ni kimwe, kuko icyo kintu kinezeza cyane, kuko kirishiyani ni kirishiyani, habe mu bibazo ni kirishiyani, habe mu munezero ni kirishiyani. Ubona umukristo nagiye muri za ndimi z'amahanga. Twebwe nje n'umwarimu tuzaza abana ngo se muri ibi twigishije ni iki mutahanye? Umwarimu akakubwira ngo yabonye wandika akantu kutagushyira kandi uwo ni iyi uwo wanditse 7 ngo hari akantu ngo yabonye ngo bagira gutya. Nanjye rero mu bintu byose nafashe hari akantu gatoya kanejeje. Barimo baririmba, hari umuntu wazaga akagera kwa buri muntu wese kuri side zose arimo kugenda avuza amashi, biransetsa biranezeza ndamukuru Yesu nashimwe. Abantu barimo bandika ibyo ndimo kuvuga kuko nagiye mu bintu bya brag kandi umuntu ihanganira, nari navuze ngo ntabwo ni ikintu, ariko muri make mvuze uwo muntu ni woro kupofu n'abantu bose bari hano n'abatabasha kuboneka bagemuriye umuvandimwe wacu aho tutari duhari. Abantu bamusuye bamuguriye icyaha, mwese n'abari baducumbikiye aho twari turi bage baducumbikiye mu mazu atandukanye, bakadufata neza cyane mu buryo bisa nkaho je nabwiye umuntu ndamubwira ngo ibintu ukoze nzabigenderaho imyaka 5. Yesu nashimwe. Reka dusoze. Uyu mugenzi wanje Yeredi Kaziba, amateka ye ni maremare. Umukecuru aza tubwira amateka ya buri mwana wese. Jewe nja kuvuga, yari afite amasengesho yo kuvuga ngo abana babiri ba mbere bakibabaye, ubwo niko atubwiraga ngo bapfiriye ibaraka muri za 60 mu ntambara ya Murema. Ati none nimba ushaka kumva abandi bana bo gupfa ubihore kibavuke bedingumbu. Ati rero nje kuvuga, none rero ndagushimiye. Uyu nyiri Kaziba yavukiye Ikaziba no mu Minembwe n'ahantu kure cyane, n'ahantu bakoresha ibyumweru 2 n'amaguru. None rero yari yagiyeyo kugerageza ngo arebe kuko yabyarira kwa muganga umwana ntapfa. None wavutse amwita nyiri Kaziba. Uyu nyiri Kaziba yari inshuti y'umuryango, iwe cyarandushaga yashaka mu kuvuga, bagakundana na sogokuru Rugondera, bicaraga bakaganira. Je nk'abandi umuntu kuri sirori mu kuvuga n'ibintu bino bakambwira nkajya nk'uko ndabyumva, ariko ubundi twatandukana akabyibagira, ariko iwe akabisubiramo ibintu byose uko Abanyakarama bavukana, intwari z'Abanyakarama n'abantu b'imiryango yose igenda ivukana, abantu b'abanyamasengesho n'ibintu byinshi cyane. Ariko rero barambwiye banetse isanga n'icyaha, kandi ntabwo nshaka yuko banakamukora. Reka nanjye nsozereze gutya. Turashimira abantu bavuye i Muhanga, Imana ibafashe. Turashimira abantu ba famiye y'Abanyakarama bavuye i Kigali n'abandi bagiye bakora contribution, bavuye i Nyamata, abakoze contribution ariko ntibabonetse, bose Imana ibafashe. Turashimira buri muntu wese wumva yuko
ari ngombwa yuko yigomwa bizinesi ze, tayimu ye, mani ye, urabogeze umuvandimwe wacu yikazi. Sinkunda Imana. Kandi niyo umuntu atabivuga, ariko muri speech ye, muri dialogue yiwe, hari utuntu turamukumva, hari intambwe amaze kugera. Nizeye yuko abantu twabashimye muri kuza kundika. Umuntu wese tutiriwe tuvuga abandi bamuyobora. Ariko mwakoze cyane umuntu wese mu magambo makeya cyo naribize mu mvuge niki. Jewe naje ndi kimwe na Maria na Marita. Babwiye Yesu tuva. Natwe turabizi ko azazuka. Kandi tuzatubona. Uyu muvandimwe wacu akantu gatoya ntarasobanukirwa neza kifite ngiraho confusion. Nigeze no kubaza muri renyo bari baduteranyije abapadiri kuko baza bacengera muri teology cyane. Ariko se ubu mu ijuru tuzamenyana. Uburyo umuntu azamenya umuvandimwe wiwe. Ariko nigeze kugira inzozi. Ndarota umunsi umwe mbona turi kumwe na muzehe, ubwo ni nani yamifunga. Arambaza ngo aje kumbaza raporo. Ngo nimubwire ibyo nasigaye gukora amaze gupfa. Nahise mfata udufaranga nari mfite twohereza mu kesi. N'ubu iyo ampamagaye ntabwo nzanje impaka nawe. Ubu maze kugira amashami menshi, abana barakora ni ukwandika kuri mobile money tuvanye uko kuri hano. Sinarinda kubwira ngo nyoko ndabwo yatengeneye amafaranga mwebwe mu yasendinga iyo bayampaye bitanya mutegezana. Yesu nashimye. Icyo nizeye nuko tuzabonana n'abavandimwe bacu. Kandi muri abo bavandimwe yego n'amaranga mutima tuzasuhuzanya mu by'ukuri. Abadeperi bo bazatera n'ubwenya kwa ngo tuzabwirana mu kuyugo. Tuzabwirana yuko twaje kuri abantu bangana gutya twerekeza umuvandimwe wacu. Tuzababwira yuko twasigaye tubabaye cyane kubabura. Reka umuvandimwe wacu yerede tumwifurije ukoresha. Tuzongere tukubone. Cyangwa gusubiraho, hari umuntu nshaka gushimira byari binciyeho. Ndashimira Manuel Rabarama uzukuri yakomeje kuba inshuti na muzehe, akomeza kutwereka urukundo, atubwira byinshi ariko tuziteho. Turamushimiye n'uzukuri yagiranye ikintu yawanye na muzehe uzapfa mbere agasigara n'abana, kandi yagiye abitugaragariza mu by'ukuri. Yaratumye twarabanye mu bitaro cyane, barumuna banjye barabizi, namukecuru barabizi, twese turabizi. Fashe umwanya ngo mushimire nk'inshuti ya muzehe, yarakoze Imana izakuza kumvisha. Manuel yabaye inshuti yacu tukiri Nyagatare, ariko yakurikiranye ubuzima bwacu buri saha ku isaha. Aravuga ngo yamanye Gihangu na muzehe taco tuzatuburana. Manuel Imana ibyo azakora byose. Ikindi kandi nibagiwe kuvuga, ndashimira Bito, kunda Bito, nuku Bito ndagukunda, ndakunda Marina. Kakoze ibintu ari gatoya, ari gato ariko kamba hasi. Kandi ikindi basaza banje bari hanze, baramukazi wanje uri hanze, basengeneza banje bari hanze, bakoze imirimo kugira ngo muzehe wacu agera ahangaha. Imana izabaheza umugisha kuba bageze. Imana yabagiriye kuri uriya murumuna wanjye muheruka kera twabonanye ejo bundi, nawe Imana iguheza umugisha. Bamanyana yanje bavuye kure, Imana ibaheza umugisha. Murakoze. Ubuyobozi bw'Abanda bwihuta cyane. Nshimiye buri wese uri mu mwanya we akaza guherekeza muzehe wanjye. Ndamushimiye cyane kabisa. Ntabwo njya gushimira, benshi babashimiye. Igihe cyo mvuga ndashimira papa wanjye.
ni wenyine ngiye gushimira ngahita nsoza. Papa wanjye nkiri umwana nari inshuti cyane, yagendaga anjyana hirya no hirya, nkiri mutoya Pastor Muhira yarabivuze ejo, mu nsengero hirya no hino, twari inshuti cyane. Uburyo no kurwara ndakeka naramugwaje niga mu wa kabiri segonderi. Ntabwo nari nzi ko umunsi uyu nguyu uzagera, ko njye ntabwo nawifuzaga, kuko papa n'undi mushuti wanjye watashe ejo bundi ni ibihe bibi kuri njyewe uyu kwezi. N'abari abantu nyine nakundaga guhamagara bagatuma nseka cyane kabisa. Gusa mbabajwe nuko nyine wenda abo bantu bombi batashe, wenda Imana imwe gukundira. Papa yaranyigishije cyane, yanyigishije kubaha, gukora, kwizera Imana. Wenda mu rurimi rw'icyongereza bakunda kuvuga ngo no giving up, no kutagiving up, sibyo, kudacika intege muri makeya. Ni umuntu washishikarizaga gukunda gukora cyane. N'ejo bundi wenda ajya gutaha ndakeka mu maboko yanjye, nari ngiye kujya kumwinjiza muri ambulance, arambwira ngo reka njyewe niyinjize. Aragerageza arahaguruka arinjira, ubwo yaryamye niko yagiye. Urumva yaragwanye kabisa. Njyewe icyo namusabira, ndamusabira uko ridashira. Kimwe nicyo nari mfite imbere n'inyuma, icyo namanukanye hari mu biti. Woshike ndazagera Igitarama, aha baramu bacu batuye. Ushike Papa Deni yakoreraga ahantu kure. Amare gukorera kure, icyo gihe nta matelefone yari ariho, hari hariho radiyo. Atanga itangazo, baravuga ngo baramuhamagara ngo aze baje gufata umudamu wiwe. Papa Deni yabyumvishije cyane. Papa Deni aramanuka, araza kuntegera Igitarama. Papa Deni akoresha umunsi mukuru kuko nahurutse n'umwana. Icyo kintu ndakimushimiye. Papa Deni yanyambitse imyenda y'agaciro. Papa Deni yanyambitse imyenda y'agaciro. Nagaza aja mu isoko, ndavuga ubuzima bwiwe akiri muzima. Nasanga umugore iyo uruze nziza, icyo gihe Mariya yari atarahawe. Iyo uruze nziza kamutungira urutoki ngo iyo uruzi igezweho. Papa Deni akambwira ngo ese ngo niko ushaka, ngo ndashaka iriya buruzi. Akanjana mu isoko kuruhuha, abahazi muri Ngenda. Icyo gihe twari abaturage. Kwamugenda akambwira ngo yimanure n'igitenge cyayo n'urukweto rwayo bihenze. Papa Deni yava guhembwa amafaranga, ababyeyi n'abagabo muzamukiranuka. Papa Deni arabwira ngo ashira ku gatabo kiwe ka banki k'umushahara wiwe, aramfotora nawe arifotora. Namubwira ati se Papa Deni ibi ni ibi, jewe ndi umuturage ntabwo. Arambwira ati wewe uri umuturage, wewe nizoza ngenda iyo nagiye. Aka gatabo ka banki uje ugenda uje kubikuza amafaranga, ubwo nguko nguhaye uburenganzira bwose, kuko nizoba ndiho nizoba atariho, uzoza ugenda ubikuza amafaranga uzuhahe mu rugo. Tugendera muri izo nzira zose, turatura kuruhuha, kabyarira abana banjye. Papa Deni turi kumwe ari muzima, turatura inzira zose, tugezeho byaye nzabinesha. Ndahina amagambo, byaye nzabinesha. Icyo gihe Papa Deni yagwaye, zanibuka ba Marehemu, se wa Nyamunezero na se wa Birori baza kumureba ngo bashike basanga namubyaye hajya ku karenge k'iwacu. Ngo bashike basanga Papa Deni arasakera ko wagwaye. Ngo bashike baravuga ngo ese uyu mwana tumwitende, uyu mwana ngo turamwita Nzabine, uri Nzabine uhaye ngaho nibi byose Nzabine. Yesu aguheze. Baravuga ngo ni Nzabine. Izo nshuti zacu tazo zikiri, umuvandimwe wabo yabasaza, ariko twe natwe tuzabasaza. Tutuye aho ngaho, turatura. Bukeye habaho
gusubira ruguru jewe ndavuga ngo ubuzima bw'inkambi simbushoboye, sinaja mu makambi, ndacyakomeye, ndacyafite ba papa, ndacyafite ababyeyi, titurabakene, sizabura icyo ndya, iwacu hariho sizabura icyo ndya, umuryango uriho. Baba bambwira ngo wowe umugabo kubera ko yagize ikibazo ugenda uje mu makambi, oya ndababwira ngo sinja mu makambi, ufite ubushobozi bwo kubaho, ndagenda ndataha nsubira ruguru, mushike ruguru, turabaho turatora. Sinahabaye iminsi myinshi mu buzima bwanje ruguru, sinahabaye iminsi myinshi, nahabaye imyaka 2. Bukeye turamanuka tuza hano kuri uno musozi 2 dutura ahangaha. Abo twasenganye bazi Papa Deni, duturana na Papa Deni yagwaye, ariko twageze ahangaha agira imyaka 1 ari muzima. Wagera aho ngaho Papa Deni ararwara, araremba, amujana muri dushe. Umunsi umwe namujanye muri dushe, ndamwitegereza ndavuga ngo ariko mama, ese Papa Deni uzakira, uzagira? Ngo bukeye abavandimwe biwe, Imana ibaheze umugisha, umuryango wacu wa Munyakarama, Imana ibaheze umugisha, umuryango wanje wa bugufi wo Mwabushumba, Imana ibaheze umugisha. Aba baramu banje baraza, uyu muramu wanje araza aramutora, ndamuherekeza, ijisho ryari ryarerekeyeyo ngo rimane, ndamubwira ngo Papa Deni kuki bakujanye uzoze gucikanira ku musozi? Ndavuga arambwira ngo ya aramujana ngo sigara mu bana, kuko twari mu buzima bugoye, ubuzima bwaha buragoye. Ndavuga arambwira ati wowe guma mu bana, twebwe iriya turahari. Ndakomera muryango baramubanje, mwabaye hafi mwene se, ntacyo mutakoze n'abagore banyu, Imana izabaheza umugisha, kandi ntacyo nababuranye. Mvuye aho ngaho aroroherwa, yongerewe iminsi yo kubaho, aragenda aratura, araramba. Nukuri bene se n'umuryango wacu wa bugufi, perezida w'umuryango guhaye umugisha, Imana izakugasana. Mwarakoze mwa muryango, mwamwongereye iminsi yo kubaho, arera abana biwe. Papa Deni yarangwaga n'imbabazi mu bana, nta mwana we utaratese, nta mwana we n'umwe utaratese. Yagiraga integekeya, ariko agatetesha abana biwe. Ewe Papa Deni anyigisha gutanga icyacu, anyigisha gutanga isadaka mu rusengero. Nava gufata ibigori hano haruguru, maombi niwe wagazudukoza, akambira ngo se ntaza kunda kunyita Mama Deni, azanyita Mama Soreye. Akavuga ngo Mama Sore, ngo se watanze icyacu? Ndabangitanga Papa Deni. Ngo ya ese watanze icyacu? Ndabangitanga. Kagenda ngakora ku bigori, nibwo bushobozi twari dufite, ngakora ku bishimbo, ngakora ku mavuta, kajana ko shinze igice cyacu. Papa Deni anyigisha gukorera Imana. Papa Deni yakundaga Imana. Papa Deni baratonganaga no mu nzu, jewe ntabwo nigeze mbona tongana n'umugabo ngo twama dushamirana gutya abana bahagarara ibintu, ntabwo nabibonye. Niyagaza azamuka, jewe gahwaba, jewe nazamuka, iwe akavuga ngo jende umukirisitu, sinza ntongana ubugwayi bwiwe. Papa Deni Imana yamubashishije ngo Papa Deni agiye kipfura, ntiyantonganyije, ntiyankubise, sinaraye nshinze inkokora. Umugabo ngo hari icyo atwara, habe n'isaha nini. Yesu amuheze umugisha, yarakoze. Ntindire kapindukire.